rutahizamu ukomeye cyane w'ikipe ya APR FC, rutahizamu ukomeye cyane w'ikipe ya APR FC, mbisubiyemo kabiri, jewe narabibabwiye mubigira sabrad, rutahizamu ukomeye cyane w'ikipe ya APR FC Mamadou Sy, ikipe ya Yanga yakamejeje hasi no hejuru ngo imutware. Erega hari ikintu mwamaze kwikura, mwamaze kwishiramo bakunze ekipe ya APR FC, bakunze umupira w'amaguru, hari ikintu mwe mutiyumvisha. Umukinnyi rutahizamu wa APR FC Mamadou Sy ni umunyamauritania, murabizi, murajyaho mukavuga ngo ntatsinda ntagira, ariko se Mamadou Sy ntabwo muzi uko yaje, sibyo? Mamadou Sy namaze kugwa kuri video ikomeye cyane, ababyeyi be bari kumwohereza mu ikipe ya APR FC, murabizi ko Mamadou Sy yakiniye ekipe y'abato ya Mauritania National. Yewe naguye kuri video ababyeyi ba Mamadou Sy barimo kumubwira bati genda mu ikipe ya APR FC mu gihugu cy'u Rwanda urabona n'umwanya wo kubanzamo. Mamadou Sy yaje gutyo, ariko se Mamadou Sy ni umwana ukiri mutoya, ni umwana w'imyaka 19. Niyo mpamvu ikipe ya Yanga yaje kwicara bakabiganiraho, bagasanga uriya mwana bashobora kumwirerera, bagasanga uriya mwana afite impano idasanzwe. Nk'uwo mujyo rero ekipe ya Yanga yamaze kuba ivugisha umukinnyi Mamadou Sy. Mamadou Sy bivuga ko ashobora kuba yagenda mw'uku kwezi kwa mbere. Abashira isoni ni mushira isoni, ndimo ndagenda mbabona muri comment, ariko reka nze mbabwire, umukinnyi nka Mamadou Sy naramuka avuye mu ikipe ya APR FC, usibye ko ikipe ya APR FC nayo ntago ishaka kumutanga kuko yifuza kuba yakirukana uwo bita Victor Mbawoma Chukwemeka, dore yuko we anasoje amasezerano yiwe. Mbawoma asoje amasezerano yiwe, ikipe ya APR FC yifuza ko Victor Mbawoma yagenda, aho APR FC igashaka rutahizamu ukomeye cyane. Noneho yamara gushaka rutahizamu ukomeye, Mamadou Sy agahanganira umwanya n'uwo rutahizamu ekipe ya APR FC mu gihe yaba yamuguze Mbawoma yisubira iwabo. Ubwo rero abarimo kumvuguruza, njye nabahaye amakuru ewana, ubu ngiye guha amakuru manza negera igitangazamakuru gikomeye, manza nashakira mu bitangazamakuru bikomeye ko hano ku mugabane wa Afurika bikomeye cyane, nko kugenda ujaho ukanuka. Ariko se uri kujyaho ukanuka ngo ndi imbwa diki asemani, umunsi umwe nzabasoma. Ugiye wemera cyangwa ubireke, amakuru mba nguha nuko nzi ko yizewe, nta n'ahandi wakora amakuru yizewe nko ku Byiza TV. Uwo bita Nigena Kerema, nyuma yaho yari atsinze igitego cyiza cyane ku mukino wa APR FC ndetse na ekipe ya Mukura, Nigena Kerema yaje gutangaza ko yifuza kuba yasohoka mu ikipe ya APR FC, ariko ahantu ndahashira akabazo, utumva ko ngo yifuza ko mu gihe yaba abonye ekipe imushaka nawe yayishimye mu bihugu byo hanze. Yavuze ko nta yindi ntumbero afite ari ukuba yakenjoyinga mu yindi ekipe ikomeye, ariko itari mu Rwanda, ngo mu gihe nta ekipe abonye hanze mu gihugu cyo hanze ntashobora kuva mu ikipe ya APR FC. Abantu narabivuze, uranterana mu ntera amabuye mw'abantu mwe. Narababwiye nti Nigena Kerema ashobora kuva mu ikipe ya APR FC, bati uri kumujyana mujyanye mu ikipe y'iwanyu. Oya, njye mushyiraho akabazo. Guys, tujye tugendana neza. Ikipe ya APR FC nanone
aya makuru ntago ngiye kuyabaha ku buryo burambuye, ndayabaha mu masaha ari imbere nk'ikigoroba guhera saa 8 kuzamura. Ndabatumiye kuyumva kuko ekipe APR FC biravugwa ko, andi makuru avugwa ko ekipe APR FC abakinnyi bakomeye aba bakinnyi bakomeye nyine, aba ba Chidebere, ba Godwin Odibo, ngabo abangaba biravugwa ko bashobora kuba batizwa mu ikipe ya Marine kugira ngo APR FC ize kuba yabona umwanya wo gushiramo abandi bakinnyi bakomeye, kuko ekipe APR FC igiye kugura abakinnyi bakomeye nk'uku kwezi tugiye kwinjiramo, n'isoko n'igurisha niritangira. Sinavuga ko ekipe APR FC ishobora kuba yamanukana undi mutoza ukomeye cyane wo bita Darikonovic, mu gihe yaba akomeje kwitwara nabi. Nabonye abakunzi ba ekipe APR FC batangiye kugenda batangaza ko ngo barimo gutsinda ibitego byinshi. Ibyo ni ibintu by'agahe gatoya. Ekipe APR FC mu gihe umutoza Darikonovic yaba akomeje kwitwara nabi, biravugwa ko ekipe APR FC yamanukana umutoza, ndetse binavugwa ko APR FC yaba yaratangiye n'ibiganiro n'umutoza umwe watozaga ekipe ya Yanga. Rero tubane mu makuru ari imbere, mwarigiye gukurikira amakuru ndi buze gusha ku YouTube, tuze kuba tubanye saa 8 zuzuye. Nanabateguza ko mu minsi iri imbere tugomba kuzategura live, tukajya dukurikira live hano YouTube. Love you so much, ndabakunda cyane.